Anya laki din! Day, si kamot gayam ti masabat ka sunyang. Papanam ngay, at damot imot mo apala. Ay na sa dino kumapay ngay nana, no saan nga ijay bangkag. Innakman ka na lang, di nagbabaitan ti mulak. Matutudo nga minin kat. Narigat mo't no pag naanlatan ti danom dagiti mulak anatang. Kasta ka day. Ay nasunyang aya. Apay, awan ka di pa'y ti panggap mo ang makiasawa. Ninanamot. Ay na makiasawa ka nga minin. Tapno adda ka tinulong mo ijay bangkag mo. Ay nanana, no dagita laabambanag sa anak nga interesado. Awan pa'y panggap ko no may papan iti asawa. Sakit la ti ulo dayta. Nang runa no artek ti agbalin nga asawa. Anya, nana. Iso apang nga asiyo, di yu ibagbaga ti kasta kanya. Ngamin, marengreng tilapayag ko. Maawatan nyo. Talagan sakit day nga awanon ti panggap ni Sunyang amaki asawa. Hapay anak ko nabday ta? Nga main, makita kat nakakonsentrate matlatan ijay bangkag na. Nga raw. Kasi mo, awan ti panggap na makiasawa. Awan ti katinulong na iti biyag. Adu mo, dagiti lalaki nga agdatdaton kan kwa na. Ngamjak man amaw iti dayason niyang. May sa nilito nga anak ni Bakit Dolor iti abagatan. Jak man amaw iti daya babae. Awan magtiaklunan na. Ala, bayam, tanumara na, kasaritak man dayason niya. Uray siya, madanagan akmal, no bilang tagbakbakit lata na balasa. Imaya, tatno sarong karang kasunyang. Pangasim ka timid sangun na kumamait. Ay na, lito aya. Imbaga akong idikan ka. Nga iti kaanuman, sa anak amaki asawa. Ngamin, saan akaraman ti panaki asawa kadagiti planok iti biyag. Maawatam. Kung kunam laday ta sunyang. Ngam naklunan na. Naragragsak ti biyag mau. Ngamin, addaak akatinulong mo iti amin abanag. Ay na, sa anak amaala iti kastang ibagbagam. Anya? Iso apang nga asim, pumanaw kan. Katsapay la kuma, tasaan kan nga agsubsubli. Maawatam. Urayan niya ti ibagbagam sunyang. Sa anak ang maumang agdaton kang ka. Ngamin, ay ayaten ka unay-unay. Anya ti ko na minsan, agkarasubli ni Lito ije balay mo. Wan nga rod insan. Agsublilat tamat, oray kanayon ko pagsasawan. Kaya't nasa una, napudno ti panagaya na king ka, insan. Ha? Insan, awan mo dagis na no aklonam ni Lito. Panagkunak, awan mo ito gali na dahil saan anasayat. Sana yan. Nasingpo ni Lito. Awan makunak king kwa na. Si kakit di mat insan. Tila ibagbagam. Imbagak mat idikan kan, ngawan panggap ko amaki asawa. Naragsaka kun iti kastoy abiyag ko. Tiyak may sa. Kunam lang mo dahi ta. Insan, kasapulam mo ti makadwa iti tong palpiyag. Ay na insan, adday ta ka man ako nakon. Malain nakon, agawid akon. Day tamanin asawa ti bagbagam. Di ta ka man lang. Ne, si kamot gayam ti masabat ko, ading Karen. Apay anarabyan ka. Ha? Ne, si kamot gayam manang sunyang. Kwa, nagapuak ije ili. Napanak nakidate iti boyfriend ko. Ha? Tapno ammo manang sunyang. Ay na, nagragsak ti adda kaayan-ayat na. Nang runa, no ti kaayan-ayat mo, kat napudnukan ka. Ha? Malas laeng numaranaan ti lalaki at tarantado. Artak, jay lalaki nga awan sirbina dito'y lubong.
Ngam panagkunak. Saan mo't siguro atarantado ni Manong Lito, anya? Anya? Awan mo't dakas na, Manang, no aklunom ni Manong Lito. Saan aya? Tapno mapadasam mo't tirik na ti adda kaayan ayat na. Ti adda inspirasyon na iti panagbiag. Ay, salbag ka kidi nga ubing. Saan man aday tati bagbagam. Alakid din. Agawid kanta ni Rabiin. Ay, kawan na talaga na anak. Ura niya ti bagbagak iti kasing singkaw. Di na madenggay. Ah, Marurod pa'y kakanya. Kung kasi nga ibaga nga aklunan na nilitaw. ayun na yan ti kasinsin mo. Talagan samot nga awanan ti panggap na ama ki asawa. Wengarod na anak. Agbakbakit sa nabalasan. Kuna na day ta at napigsapay. Ngam no bumakat taw. Ay, maamiris na anak ki asawa na kuman. Bagaan nyo man nana. Barang da kayo ti denggan na. Alawon. Yak mauma amang bagbaga iti dayja akasinsin ma. Oray nakaungungag no kasta ti bagbaga. Day, anyang ni deta binagkat mo anak kalabason niyang. Ah, ay kwa na. Nateng daytoy. Mapan ko man ilako ijay sentro. Kasta aya. Nadagsan na dayta. Husto ko mga may no adan asawam. Tapno adam ang bagkat itinateng tunggal agapit ka. Ninana mo. Ay na pudno ti bagbagaken ka balasang ka. Kunak to mga main. Amang ano pagbabawyam taw iti udin na. No saan ka amaki asawa. Nagrigat tiyag may maysa. Nana, iso pa nga asem sunyang. Makiasawa kan. Ada nilitaw nga agay ayat ken ka itinapunaw. Anya? Ay na, agyaman ak unay ta may ka insan. Wininsan. Awan ang yaman na. Awan sa bali at tumulong king ka. Kung saan ada kami akasinsimaw. Ay, natudwanak ngamin idi na minsan nga aldaw. Iso siguro tinagsakita. Iso nga rot ang makiasawa ka ninsan. Iti kasta. No kastoy nga daan an nayag. Ada tumulong king ka. Ngamay, not all the time. Adda kami akasinsimaw. Kasapulang mulata at asawa. Ha? Huwag gaya minsan. Nakuna nilito kanya. Umay nakakano sa rungkaran intun malan. Anya? Pangaasay, tasang mum kumay tinasaya at insan. Di mo kumamuungungtan ajay tao. Aklunong kiday. Total nabayag mo tingag dadatong ka. Anya? Uninsan, puno ti bagbagag. Pangaasay, makiasawa kan. Oh. Masayata na sabat ka, Rijay. Kumusta ni Sunyang? Adda ije balay na paray. Kinapudno na kagagapok lay jay. Intuludak iti agas king kanan na. Awang mga minti sa bali at tumulong king kuana. Kung saan ada kamay. Kasta ka day? Ay na, kasi mo ni Sunyang anyang. Kasanang awan kayo kakasinsin na. Day tangaraw kay. Iso nga ramidam ti amay. Tapno maklon na kamulang ninsang kaw. Itikas na. Adda ka tinulong na iti amin na banan. Nakawi-uyong mga mini kasinsin mo. Sana balay? Sa anak ama uma, haging gaajak mapagwen ni Sunyang. Ay nasaya ano kasta. Paray. Ay ayaten ka unay-unay Sunyang. Iswa sa anak ama uma nga agsubli-subli dito'y parakan ka. Ha?
Pangasimbutin Aklunan na kaon. Napod mo ti panagayat ko kang ka. Ikarik, saan kanto nga agbabawi kanya mo bilang laang. Lito. Ikarik nga ayatahan kan ipatag ka. Aramidag amin. Maparagsak ka laang. Ha? Ha? Anya ti kahit asawan mo ita panagisamaw. Ay na, pasensya ka kuman ha. Jak amo ti agbalin aswit para kan ka. Ang amala, aklunan kan lito. Ha? Kahit mo asawan, agayan ayatan. Wen, agayan ayat tang. Day, kasla naragsak ka magbag na. Kurang lag tumbling ka, iti ragsak maulitaw. Ay, wala ta. Naragsaka ka talaga. Ngamin, inaklon na ko ni Sonyang. Agayan ayat kamin. Ha? Ay, kasta ka, day. Wen, tata. Pudno ti bagbagak. The long wait is over. Ha? Uray kas taon na iti panang pagpabayin na idi kanyak. Inaklon nakmait. Ay na, kad nasaya at ano kasta, baraw. Maragsakan ak unay para kada kayo adwa. Tingkyaw, tata. Mala, agkalay sa kayo nga rudan. Tapno happy. Iti kasta, makaisambot kayo pa iti 5 anak. Anya. Yahaw! Finally! Makiasawa ka mo tininsan. Ay na! Nilito mo lagayam. Tiyaklonan. Di mo pa lang insapsapa mo. Inay! Ang mga nadaduang anak niyo kumaitan. Tikakit di mo tinsan. Tila sasawom. Ay na, puno ti magbagakinsan. O, ang, di balay, tagayan at kayo umutay. Kaya damag ko, plan-planuan ni Lito, ti panagkalay sayaw. Wen insan, pudno dayta. Ay, Agkalay sa kamin iti kabiitan na panawan. kaya nasaya, tanong kas insan. Naragsakak para kada kayaw. Congratulations kada kayaw, Sunyang kanlitaw. Agyaman kami unay, nana. Siya pa'y lakuma, tanaragsak, tibuklan nyo a pamilya. Agtalinaad kumati na puno nga ayat, itinagbaetan nyo. Agyaman ak unay iti pamagbagayo, nana. Wen, awan na nyaman na balasan ka. Para kada kayo amin da ito, nga ibagbagak. Tapno agtalinaad kayo nga in love, iti tunggal maysa. Nga uray manu atawon di aglabas. Agyaman kami I love you. Bakit kau? Ay kwa. Wen, I love you too much. Ha? Sunyang? Kalkalpas lati kalay sa ta? Ngam, apay akas lasaan ka nga excited para iti umuna arabi ita. Kwa, amumatan a 45 kon. Jak marik na dagita ibagbagam. Anya? Pasensya kan Ay, Ala, umay ka gidin. Umay ka. nene. Apay ngay, inibdap mo matan ti silaw. Wen, umay ka. Di ka buteng nga awan silaw. Di ka madanagan. No siyak ti kadwam. Kastoy gayam ti makunangadan asawa na. Marurudak man kadagiti amin akaarubak. Paiman talo katakday ti tawa. Ipukaw ko ti sakit tinakam ko kadakwada. Hoy! Salbag kayo amin akaarubak!
gayam ti adda asawa na. No imbagayo kumaidi kanyak akas jay karaman ti adda asawa na. Insapsapak kuma. Basol yu day taoy. Salbag kayo amin. Ay, makapaulak mo't day jason yan. Nangagyo ka day, timpukpukaw na'y dirabay. Ay, win nga raw. Narangrangak pa'y kidain. Kasano magamain. Nagpig sa tipukaw na. Ay na, namin ano ngayon baga kidikan ko na makiasawa. Ngam dinak mo't dengdenggan. Napalabas pa iti manu atawan. Sana inaklon ni Lita. Tanya ngay. Kaya na siguro asawa. Incomplete yung bagam idikan ko na. Yung bagam kumaakas tao. Makiasawa ka. Tanaragsak. Tadasawa na. Kang runaan na. Nananam. Tadalakay na. Kunam kuma. Bakbakatan mo ni Sonyang. Tapno ibagak pa iti kasta. Kati sumatimpok-pukaw na itirabay. Ha? Salbag na siya babae. Ibagbagak kami ni Day. Makiasawa. Adung artina. Ayaga ita. Naladaw lang nga road. Tiraman na. Ibagam to na itakan kwa na. Tapno saan na nga ulitan. Tagpuka-pukaw. Ay, makapaulat. Ay na. Nasayatan na ranang ka. Insan. Nya mo yung pukpuk ko mo may dirabi. May. Nalabais. Pudno mo dayay. Ay, no imbagayo ko maidipay laang. Akas day gayam ti adda asawa na. Saan ko maanala daw ti panagraman ko. Ay, salbag kayo mat. Ha? Apay nga kastamot taninsan. Namin ano mga imbagami day taking ka. Ang makiasawa ka. Ngam sikatis saan nga king kayat. Jak kayat gaputa ti ibagbagayo laang kat makiasawa ak. Saan nyo mat nga imbaga ang makiasawa ak takas jay karagsak. Ay namay. Sana bali ay insan. Na nakiasawa ka mutay. Uray na ladaw tiraman. Nagsakit at talaga tinakam ko kada kayo, insan. Ha? Saan nyo ngamin nga imbaga idi? O, anya nga ita. Dala daw tiraman ko. Ay, salbag kayo amin. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Siya kung ti makaamo dito, sir. O sige. Agyaman ako na ka, Ami. Awan anyaman na, sir. Anya lakit din. Kunak, ano saan mo akabailan nga ramida na si Kalaeng? Ta ibaga kumakinidya na at tulungan na ka. Ay, saanan, sir? Kabaila ka syaklaang. Mabalin kumot nga iyawid, talapas ag ijabalay mi. Ay, kaano ka diti pa nang isubmit ko iti daytoy, sir? No, mabalin kumagat inton Martes. Biyernes ita. Iso nga adda pa iti talungal daw. Ay, kabailak nga ramidan daytoy, sir. Malampay laang iti Lunes akat itad ko kada kayon. O sige, agyaman akmanan, Ami. Awan na talaga day jay. Bida-bida ka trabaho. Ha? Asino ti ibagbagang friend? Ne, asino pa'y kuma? May salaang mat ti bida-bida ka trabaho tayo. Ni ami laang mat. Sa bagay, ni Ami laang mat. Ngam apay ni Ami. Adda ka din na aramid na? Nangag ko nga men, tinagsaritaan na ni Bus Itay.
At yung paramid ni boss king kwanang. Dahil kat naskin ko maadwa at tao ti mga ramid. Ngam gapot bida-bida. Nakuna na nga iso kanulatan. What? One friend. Nakuna pa ni bossing king kwanang ay baga na kumakanuking ka. Tapno tulungam. Ngam imbagamot ni ami akabailan na kanaw. Uri awang kadwa na. Puo na yan. Talaga amat Uray trabahuan ti dua a tao. Katrabahuan na ngagmay-maysa. Kasama ta talaga ti bida-bida. Di uray man no trabahuan ko matilima a tao. Trabahuan na. Tapno ka na yun ma-appreciate da. No anya launay Awan mo tinayon ti sweldo na. Iti kasdingar aramidan na. May antay yung latan. Anya ngay nga ron. Kit bida-bida ti awanan ba Anya laki din. Unay na yatikas to'y makabanog tiag trabaho. Ay ka talaga kasta Ay, mabit lang. Anya nga nagitamot. Imot mo ang nakakabil iti eco bag. Ay, jak nga minalpas ti ipapaaramid ni bossing. Iso nga inyawid ko na. Anya? Ay, nabisinak lakay. Nakaluto ka ka din? Word, nakasaganan ti makan ni kusina. Imunan anangan ti anak ta. Datala nga ti saan pa Kasta ka di. Alang aron, inta manganan, tado pa'y ti aramidag, inton madamdama. Apay ay ngamin ang masapol nga agiyawid kay ti trabaho mo dito'y balay. Abay, kurang ay ti 8 hours sa panagtrabaho mo di trabaho yun. Ay apo, ayan ulay. Nagadukat sa ludsod mon. Ha? Saan matasikat timang trabaho no bilang laang? Ay una yun. Nalala, gusto. Dakas gaya mo tag saludsod ita. Ala, inta manganal. Iti kastoy. Alauna ni ti parbango. Nangamjak pa'y nakagudwa ti aramidag. Ay, picturak man kit dita i-post ko iti Facebook. Sa kabilan iti caption na nga overtime until midnight. Wow, unay kan bakit? Ala, una pala iti parbangan. Manda ka pala dito kusina. Ay, jak pa'y nga rod nalpas to'y aramidag. Unay dahitan bakit? Manulain nga oras ti panagturog mo no kasta. Ay, katanya nga rod. Talaga kasta Ituloy mo to dahitan inton bigat bakit? Unay kagit din ay, maturog tan. Dahit takot ti ipuy-puyata mo. Ay, sa anak man ang pakibibiyangan si Kanuli. Makapabisit. Ha? Noawan mo't lang ti may tulong mo kanya. Nasaysayat pa ngayon ka maturugan. Ah. Sumanao, salbagkit de. Unay na talangam si kami. Kaslasaan ka na't naturog iti manuarabia. Ha? Ay, wala na. Diretso mo't atalo rabia sa anak katurog iti husto. Ha? Tapay ngay. Ano nga mintiniyawid ko nga inaramid ko. Andi, kayat mo asawan, titrab-trabaho mo jay opisina yaw, iso tiyaw awid mo. Ay, wala na. Tapno lang maisambot. Ura deta na kinagagat mo, ame. Ay, kasta talaga, nana. Anya nga rod ngay, katawan mo't dadu matalkan ni boss me. Ha? Andat kayat mo asawan. Kano nagsasado mga mindagiti katrabahuak. Kan may saan atalkan ni boss me isuda. Dadyana ka di kan bakla ti kayat mo asawan. Ay, katasino pa'y kumangay, nana. Kat isuda mo ti katrabahuak. Adamat kit di ati mabalinda may tulong dagiti daduma katrabahuak. Ngam dumalata ngamin ti trabaho. Ah, kayat mo asawan. Si kalang ti talkan ni busyaw. Kasla-kastan, nana.
Oo na yan. Kat oray kasta, i-manage mulad ta ti oras mo, tapno makaturog kay tinasaya tanay. Kasla ka mo tan sumbay, tilangam, ame. Unay day tanalangam ame. Kas kala sumbe. Anya? Hoy! Jak maguston day ta nga angaw mo si kabakla. Ha? Ni, ibagbagak laang mo ti pudno Agsarming ka ngay nga ta. Tapno makitam day talangam. May 1 kilo ket 1/4 day ta ay bags mo salbag. Kasta talaga, ti ado ti aramidan na dito yung opisina. What? Kan, kasta talaga ti taltal kan ti boss. Ado ti aramidan na. Oh, come on, Ami. Taltal ka nakakadini, boss. Wano talaga lang nga pabida-bida ka dito'y trabaho. Anya? Tapno ang mamanya, masyado kang pabida. Agasam man, uray trabahon ti 5 a tao, kit ikarkarigatam nga aramidan asi kalaa. Tapno agparang lang asi katitaltal kenda, nga uray saan mat. Anya? Sadyang pabida laang. Sana kaya't asawon day ta, kit si kalaang ti mapagtalkan. Anya laki din. Hoy, nangalalhamot iti turad mo, tala ibagam ti kasde kini ami itay. Siyempre, nagtao di ti kinangisit ko, ti kinaturod ko ade. Anya? Kayat mo asawan, ada powers na dita kinangisit mo? Adda talaga. Saan man nasakti kaskasta na da nga ami? Isulak ano ti mapagtalkan iti trabaho. Puuna yan. Durabag tupay nga. Urahin na. Hindi ka pala dinurab nga ron tapno maring iti matmaturog akararwana. Mariingki di tinatay na kararwana. Sika talaga. Agasam man. Ibaga nakidi nga isulak ano ti matalag. Isu nga isulaang ti ado ti mararamidan na. Ti umanan bain nga ami. Agraraman mo tanda dya babae. Saan aga po iti talak isu nga adu ti mararamidan na. Sadyang bida-bida lang ba? Kiti sumat. Datan tupay kat saan tapay anaaramid anang ngiyawid iti trabahuan. Katuan mat. Isulang ti akinaramid kadagita, takayat na, nga isulang ti map-appreciate ni bossing, salbag. Naimbag kumamit, no iti day tangar aramidan na. Kit adda na yun ti sweldo na. Ngamawan mat. Agpapada tayo mutlat ta. Kasta talaga, friend. Saan asweldo ti habol ni Amia niya? No, dekat, titaktakdaran na nga ugali na. Ti bida-bida iti trabaho, anya lakit din. Alaman nga ro dyan Pangasim tayo lepas mo da ito aging gayintong Thursday. O sige, sir. Rugyak da ito yung madamdam, ha. Good. Naskyon nga min ama ipasa tayo da ito hinton Friday. Isamal pas ko man o Thursday. Sure! Ay, ala, sir! Syaklatan ti mga ramid iti dayta. Ha? Ang mga nusan nakabaulan ni Jana nga ilepas aging gainton Huwebes. Ha? Syaklatan, kunak tumet. Saan mo akabaulan dayta nga ilepas? Ibagbagakon. O sige. Sigalat nga ro da nami. Agyaman ako unay, ha? Awan anyaman na, sir. Sigurado nga min, asaan ang maaramid ni Jana dayta. Iso asyaklatan. Ay! Salbag kit di amin, salbag! Po, na yan da nga ami aya. Ay, bida talaga. Ate na pa din ni Jollibee ti kasdyang o galin na. Bida ang saya. Kasla jak maklon da jingay naramid na kanyak. Iti pa'y mismo sangwanan ni bus. Anya laki din. Pabida talaga. Kasla Jollibee. Bida ang saya. Kasla imparo pa naking ka nga wan apulos ti kabailam. Ken mararamidam Saan lang akasla, friend? Talaga nga parupa na. Agasaman, kurang lang kut ibaga na kinibos adam belak. Saan ko ang maramid ipaparamid na? Isu nga isulatan ka no ti mga ramid agasam dat. Di ka pala sinumbatan iti sangwanan ni boss. Tamnog nakam.
Sumgarak man iti kasi nga ugali na. Bida-bida talaga. Saan ko ma-describe di kinaagin lalaing kan bida-bida na dito trabaho ya? Ay, adan tulad taal daw na dayjay, Jana. Laglagi pa nga aming nga ginlalaing, kat agpatinggan tulad tati kinaagin lalaing da, Jana. Nalaki din. Ado man na ito inyawin mo, bakit? Aywan, ado talaga. Inyawid ko na, tamok ngamin asaan akabailan ni Jan nga aramidan. Ha? Iso ko matipang tadan ni boss. Iso ko mati mga ramid. Ngam amok nga ada pagkadambal na dayjay a babae. Iso ako nakasyakon. Oo na yun namin. Saan mo't siguro adambal ni Jana? Nalabos ka mo. Ne, takasla iso ti kanununga ma. Nung atada kayo latan ti agasawa. Salbag ka. Anya? Hay, diya ka mo kang ga. Apay ngamin nga ibagam adambal siya tao. Kat po numat. Manumatan nga ulit nga imbagakan ka. Nga am-amuda kun ijay trabaho. Gapo iti multitasking nga kinataok. Iso nga rod nga awan makunan ni boss kanyak. Tauray aramidan ti lima tao. Kabaelak nga aramidan nga uray syaklaang. Ngam iti sa lodso. Adda ka di mo tinayon ti sweldo, iti kastangar aramida. Pumanaw ka man dito inuli. Diyak kaya't makita na ita pa nag-group-grupang. Salbag ka. Nay, una yun day talaga mami. Kakapsutak nga rod nana. Diyak maawatan tirik na kan maululawak pa eh. Anya, nagkapamayatan na rabyan ka unay. Sa dino pa'y kuma. Nagapuak iti trabaho Nag-overtime ak ngamin. Ay na, pangaasim tayong kagpa-check up. Ame! Nay, matumba ka matan! Ay, tulong! Ni, napukawan mo tinitipot! Kasano na ito yan? Tulong! Apay nga data dito inuli. Napukawan kay ti puot, ito yung tersina ni anti muna. Naimbaglaan na, tadana ka nga gitipukaw na. Anya? Pangasim man, tausto nga minan ti panagpuypuyat mo, bakit? Husto nga minan, ti panangyaw-awid mo kadagiti nasken amat trabaho, iti trabaho yo. Agasam man nga taramid mo. Aging ga alas 2 iti parbangon, adda ka pa ilang agtrabaho. Anyan. Awam mo nga rin ti uray 5, ana-paralyze, anayon ti sweldom. Uray banking la kumakawayan. Anya laki din. Nagadumot na naibagam nuli. Pudno mo ti magpagak, bakit? Sana ya? Oh, ita nga adda ka dito ospital. Adda nga raw ti may tulong ti bus mo. Ti pagtrab-trabawam. Awan! Awan bayad ti kinabida-bida ti trabaho, ami. Tandaan am dahita bakit? Gapulang ita aramin mo abida-bida. Mo sa ospital ka. Aw nga maitulong da uray 5 nga duleng. No itultuloy mo pa dahita nga aramid mo bakit? Hay! Jack Lamon! Naimbag man na, dito'y pay ayan nyo, tinakapukawan ti puot na. Ay, wan nga raod. Naimbag tasan nga iji kalsada, nga awan babalay. Aywan, imbag ko ng tanadlaw ko pa'y. Kan, naimbag langan, tada nakangag itipukaw ko. Awan lat makunkunak iti dayta. Basol na mutlaang. Anyat kayat mo asawan. No saan ko maapabida-bida iti trabaho? No saan na ko matrabahuan amin, ti trabahuan ko maiti 5 tao? Saan ko mga agsakit akas jay? Nalabas to mga amin ti kinabida-bida na. Kastagayam. One! Kunak ano isulang ti taltal kan ti busyaw. Isu nga isulang ti makararame, da isulang mo ti bagbaga na kanyak. Ay, sana po no dahi tanana. Kaya't na lang amin ti agpabida, iso akasta, nyalaki din.
Nay maglaki din ta nagsubli pa iti puot mo, ami. Ni, nagalas mo tanday ta pasungad mo si kabakla. Pudno mo ti bagbagak, Tanuin laylayon mo, asaan na nagsubli ti puot mo. Nakababain ko ma, ti pa kay si istoryaan, salbag ka. Anya, Ibaga ti tao, anatay kalaeng, gapo iti ugali, mapebida-bida iti trabaho. Ura aramidin nga min ti lima a tao. Kat agpresenta ka asikan. Uray mula iyawe, Diyos mio marimar. ay pangaasim man ta huston. Diyak kaya ti makirinig yar ita. Oho, ti kunam kidni akit mapaypayswan ka iti bagbagak. Kat ita amayat ka manan. Kat sige manan alam amin, yawid mo amin, nagiti matrabaho dito Ijay mon balay yung aramiden. Anya, Barang iti maikadwa gundaway, ang mapukawan ka iti puot, kat makita mo ti resulta ti kinabida-bida, salbag ka. anya. Sakto latan ti mga istorya iti tattao, ti kinabida-bidam, itaas ibibiyag ka. Ay, anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Aywan gayam, hali di inton bigat lakay. Ha? Ayun mat bakit? Apay ka ni? Mapanta ko mamat agpasyar, ija ka barbaro apagpasyaran ni Jaili. Ha? Nabayagan anay yopen dayjay, nga maging ga ita, santa pa'y anap-napan. Ay, katwa na bakit? Ay talaga yan. Mapanta Naiparipir ko matan ti motor itay. Iso ti usaran tayo ton bigat. Ay no, sige man nga rod lakay. Masapak nga agrubwat. Ay no, excited ak nga agpasyar. Ay, pagpasyaran nga tayo, mo tinton bigat, bakit? Ha? Holiday mo tinton bigat, sana ya? One month holiday. Special non-working day. Ngam saan tayo armor? Ha? Ado tinaurnong amurang. Isong aglabata latan. Aglabata pa iti kurtina kas kada sapatos dagiti ubing. Kan sapatos tamot na. Ay, katuwan na bakit? No, dahi tati ko na. Agpasyar tayo tulaangan inton sumarsaro nung aldaw. Uwin bakit? Alang araw, kalpasan ti panangan tayo. Isaganam dagiti malabaan, tamasapa ng aglaba. Tulungan naktulatan ng agbanlaw. Ay na, nagpintas mata ni Jabanda lakay. Ijay? Ijay man o. Ado tinagduduma akulay asabong. Ay katala Mapanta ijay ta picturean ka. Ay na, dayta ti magustuak launay kan kakahit. Amin apapananta pagpasyaran. Saan mo amaliplipatan ti panagpicture mo kanyak? Ay wala. Ngala, isimpam nga ron ta blouse kan buhok mo ta picturean ka. Sige, mabit lang lakay. Nakitak man, timpos mo iti Facebook, hindi na minsan nga aldaw mare. Ah? Ti picture mi kanila kay ko, ijay na pan mi nagpasyaran. May man, ti ambiance ija na panan niyo. Kung naglakit din no, ti picture mi kanila kay ko tinapintas, mare. Ha? Siguro, umapal ka iti sweetness mi nga agasawa niya. Ang mga no saan mo pa'y nakita ti post nila kay ko iti Facebook account na. Ti picture yo, nga kikis ija nagpasyaran nyo, kasta ka di. Ay, nakita ka. Nasayaat, no kasta. Umapal ka niya. Awan namin kas jay mo. Pudno nga da kaayan ayat mo. Ngam saan kayo mat aswit iti public. Akas kada kami kanila kay ko. Ay, si kakit ni mat mare. Anya kaninday tangay bagbagam. Ay pudno ti bagbagak mare. Sweet nila kay ko. Kanayon nakpay nga i-post iti Facebook na. Kan, adapay caption na. Ni bakit ko anapintas kunana.
Si kakit di mo't mare. Saan nga umdas na kita, tapno ibaga masweet ti asawa. Kan saan nga ipapanakal na kita abanag. May anak iti tattao ti mga presyar, sana si kati mga ibagbaga. Anya lakit din. Nagmayat mo't nanti nakita nga impose mo iti Facebook, Mare. Ha? Di ka di impose ko a picture mi kanila kay ko? As sweet kami, jay na panan mi di na minsan nga aldaw? Anya? Siguro, umapal ka mata niya. Umapal nga ibagbagamot, Mare. Umapalak ata napan kayo nagpasyar idi holiday nga awan trabaho. Ohos, ti ko namkit de, umapal ka iti sweetness mi nga agasawa. Uray ti post nila kay ko. Kitam. Anya? Sinaklot nak nga ro, di dyan na panan miya nagpasyaran. Sa kami nagpa-picture iti stranger. Nagmaya ti picture mi jay ko naktumat. Ay kat, nasayaat ka din ukas na, Mare. Angam nila kay Mau. Sana kasta niya. Sana ka pa'y amay post iti Facebook. Siguro, ibain na kanila kay Mau. Uno, saan nakakidi nga ay ayatan nga asawa na? Or ada sa bale a babae na? Iso asaan nakaamay post akas iti aramidan nila kay ko. Anya lakit din. Kasta timbaga ni Rita king ka, bakit? Wan lakay. Saan lak ka nung ay ayatan? Iso nga saan nak ang maipost iti Facebook. Anya lakit din day di arita aya. Apay, day tayo ti pangibasaran. No ay ayatam ti asawa, no saan? Anya laki din. Amumutan ni Maririta. Amok ti ugali nila kay na. Iso asaan man nga ibagabaga ni Rita? Asaan ka nga ayatan? Gaputa saan ka maipos iti Facebook? Ha? Anyat kahit mo asawan. Nalaing ni Tirog. Ni Tirog pa ilaang may tikunam. Agdudo mati babae na dayay. Kundi po smut akin ni bakit na iti Facebook. Tapno saan na madlaw ni bakit na malaksid king kwa na. Kahit adapay ti dadoma babae iti biyag na. Anya? Woy, wagas na muta dagiti kinasweet na kin ni bakit na. Tapno maidulin na ti arabid na. Nyalaki iti. Una yan ni Rita, talagamat na niya dangaan niya. Ay, imbaga na nga rod kanyak asa anak kanu ay ayatan nila kay ko. Gaputa sa anak kanu ang maipost iti Facebook. Kanin baga naman na dahita kanyak, nakunana pa yung umapalak kano, iti sweetness dang agasawa. Anya? Ang, Apo, adanto pa'y amok at chicks ni Tirog iji ili. Amok kamin di boss ti chicks na. Iso nga bagbagada madlakan niya. Anya? Kunaklakit din no nilakay ko laang ti makaamo iti dayta. Oh, kita man. Amo matlagayam nila kay mo. Iso asaan man napakampante na niya Rita. Nga orin na lang mapanibagbagay ti tao. Nga ado ti umapapal iti sweetness da nga agasawa. Ti sweetness mo ti agasawa kat saan ang masapol nga ipopost iti Facebook. Tapno laang makuna perfect. Ay, true. Pudno ray tamari. Sana ti social media ti pangibasaran iti kinapudno ti tunggal maysa. Oh, anya dayta nakakabil iti paper bag nga imet mo lakay. Ay, kwa. Dress da ito parakin ka. Ha? Nalabsak da ito naka-display di ili. Isa ginatangkon, aparakin ka. Ay na, agyaman na ka talaga lakay. Talaga asweet ka launay kanyak nga asawam. Ay, una. Apay kid dinasaan. Wala, mapan mo ipadas ta picturean ka. Tapno ipost ko man iti Facebook. O sige, mabiit lang lakay. Mapan ko ipada si Giselenta.
mare, si kamot gahayam, anyat gatangam. Ay, sa anak agumatang, mare. Umayak la ko maaglod. Ludam man tinambar ko, mare. Ay kitwen mano ti ilod ko, mare. Sa nga gasot man, mare. Tapno pang makalawas, alod. Imayak aglawd ta ipos ko manan ti picture ko itaan nakadress. Ha? Nakadress? Wen, mare. Ada nga min ginatang nila kay ko address. Nagpintas si ka. Ay kat nasaya at ano kasta. Umapal ka manan. Ta saan nakapay amay gatangan ti boyfriend mo iti dress mo napintas. Kan, saan nakapay amay post iti Facebook. Anya lakit din. Oray sa anak nga ipupos iti Facebook, basta lakit ni saan nga agbababae ti boyfriend ko. Ha? Anyat kayat mo asawan? Paliiwam ket di anay pagkasawa, mare. Amangan ket di mat no dahi ta kinasweet na kin ka, ket wagas na laeng, tapno mailimod na kin ka ti aramid na. Ay, saan ka nga agsasawi ti kastamare? Diyak kayat ti tabas ta dilam Salbag ka? Oh, apay akas sa tilang mare. Kasla kalkalpas mo ang nagungot iti kastaon na ya. Ay, dayjay man abakla. Awanan bain? Kunamla no ammo na dagiti bagbagana. Ha? Apay, anya ayat imbaganakan ka. Imbagana kit den, nga mangan ka no ti kinasweet nila kay ko, kit wagas na laeng, tapno may limad na ti aramid na. What? Ti awanan bain? Di na pala ibaga nga umapal iti kinasweet mi nga agastawa. Ay na mare, budnot imbaga ni baklakan ka. Nita, may sakamot si Kalinda? Kat, budnomat gamin. Ti kinasweet nila kay mo kan ka, saan mon amadlaw nga da babae na. Iso akas taunay proud ka kadag iti ipopost na picture mo iti Facebook account na. Nga oray mula iparparamag iti tattao. Anya? Agasaman, ibagampay kanya ka sa anak ngay ayatan ti asawak. Gaputa sa anak ama i-post iti Facebook. Amangan no si ka, ti saan ngay ayatan ti asawa na. Adda nga min ti ubing at chicks na ija ili. Ubing nga amang ngam si ka. Agpudno ka man si ka, tirog? Ha? Anya ko matipudlokin ka. Apay nga do ti mangibagbaga nga adda kano chicks mo ija ile. Chicks nga ibagbagamot. Anda ayamat. Asino mo tinagkunay ti dayta? Aduda nga rod. Iti kinaaduda. Saan paikit din ang mabilang. Agpudno ka. Anya lakit din bakit? Iti dayta kinapintas mo, isukat kakadi palaan. Nag-sweet ta nga rod iti Facebook. Kanayon ka pa nga i-post iti Facebook ko. Anya? Iso nga amin na kita madamdamag mo iti agduduma a tao, saan napudno na ita? Ti ko namkid day, umapal dalang, ta sweet tang agasawa. Iso da ngamin kat saan? Kastila na ita. Sapay la ko matapudno day ta nga ibagbagam tirog. Tano saan? Amangan no bibiyag. Anya? Oh, apay kasta ti panangkit-kitam kanyak si kamare. Kas kala kumilaw iti panagkitam. Sa anak man akasarsarita si kabakla. Di ka paila may tayab ita amadama ti bagyo. Anya? Poonay mo ti panangidadanes mo kanyak. Anya ayat ti basol ko ken ka. Tapno ammom anya. Sinaludsod ko nila kay ko may papan iti bagbagayo kanilinda nga adda chicks na ijay ile. Ngamti ko na awan. Ha? Ti kunayo kit day, umapal kayo lang amin iti sweetness mi nga agasawa. Umapal kayo, gaputa saan amarami dagiti asawa no boyfriend yo, ti aramidan nila kay ko kanya. Oh, come on, Maririta. Tapno saan ka agumurgura kanya kiti kastaunay. Umay ka ijibalay mi inton bigat. Apag iso Sabado inton bigat, mare. Tanya ko mati mapan ko aramidan ni Jabalayo.
Agtungpal kay ti bagbagak, no kahit mamakita, ken maamuan ti pudno. Wan nga, bakit ko anak kapimpintas? Marabyanak nga agawid yung tinrabi ha? Ha? Taapay? Sa dino ti papanam? Ada kami nagsasaritaan mi kanag iti kumparek. Agsyat kami man basit iti balay da Anton. O sige. Duday ta ti kunam. Agluto kanton ha. Manganta apaman na sumangpetak. Wen ka dila kay. Di ka madaragan, tandamanan gift cookin ka no sumangpetak. Kunam day ta ah. Namnamaak day ta lakay. Wen, amumutan. Santo Apolos agbaliw ti kinasweet cookin ka. Ti kinasweet ta nga agasawa. Imaya kon ah. Tay sumot lang awan kadwak ijabalay. Anyat ibagam. Kaya't masawen, awan pa'y ti asawam. Awan pay ah. Tanak ko na itay bigat amarabyan nga agawid ita. Kuna akong ket. Anya? Mapantay iji ili, tada na pating ipakita ken ka. Anya ka dit ipakitam kanyak. Di ka pala nga ibaga itan. Manaktak ka mat iti oras. Maminsan lang mo ti panangawis ko king ka. Maamuam ti kayat mo amaamuan nitun madamdama. Naparte ka kon, honey. Wan nga ron, makita iti langam. Pangaasim. Itulod nak ejay dagus kwenton madamdama. Sakbay nga agawid ka. Wan, itulod ka talaga. Mabalin ka di mo ta saan. Wow! Just wow! Rita, Awanan kayo itibain! Kasi kamat a babae! Amuampay nga umuna no siya asawa ti lalaki a sumursurutam, sakbay a patulam, mawatam! Anya? Nagawan abain mo! No bilang man tasawam dayto yung lalaki. Iso ti awanan bain. Iso ti pang ipapasa mi ti pungtod mo. Umana ti amin. Ti kunana kanyak. Nabayag ka nun abalo. Nabayag ka nun anatay. Ti asawa na. Anya? O ala, agsarita kayo. Awanan ka itibain, sikat tirog. bakit? Pangasim, gusto ko mamutin na. Isumat lagayam akas taunay aswit mo kanyak. Gaputa damat gayam ilamlamang mga ramid mo. Salbag ka! Ikarik, sana na maulit na jay. Ibagampay iti babae manabayag ka na balo. Natayak gayaman sigon iti istorya. Pangasim, bakit? Gusto na. Kastaw na ya pa nang ipampanakal ko kan ka. Gapo iti kinasweet mo kanyak. Ngampun no mat gayam ti pagbaga dagiti tattao nga da chicks mo. Ha? No saan nga insuro ni bakla ti kanayo na pagsarsarakan yo iti dayja chicks mo. Saan kayo pa ya matiklo? Saan kayo pa ya nagsardang no bilang laang? Salbag ka! Siyak ti mababain ka po iti aramid mo! O anya, mamati kan, iti bagbaga ti tattao, mare. Mare, Ay, kasta una nga pampanakil mo, ti kinasweet yung agasawa. Nga ore mo la ibaga ka na kami, nga umapal kami lang amin. Ang anya nga ita. mamati akon mare. Ay, naglaing day dya ati rog.
Isumat lagayam makas taunay akin na sweet na kanyak. Tagayam, wagas na lang tapno may dulin na ti idul-dulin na. Ay, tiyawanan bain. Awanan ba na talaga? Anya lakit din. Tay maganapay gayam iti chicks na anabayagan na balo. Agasem dat. Nagsakit na talaga tinakam ko iti asawak. Gapo iti kasta ngayong bagbagana. Tsaka mo no aginggat ka ti sakit tinakam ko. Now you know. Asaan nga amin na sweet kat napudno. Tidaduma, aramidon dala awagas. Tapno mailimod dati kinachikboy da. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din. Nagkapunsamad dito yung balay dahil dyan nakamotor a Bombay. Wan lakay, apay aya. Imutang ka manay? Pagpuunak, di nakmat nga rin ikan iti kwartak. Utang ka lang nga utang. Siyak mo tagbayad! Sigurado mo bayadam, tadyakon kayo tagbayad ito utang mo. Uray pa'y maipabarangay ka kung naktumait. Baybayan kan. Pagpuunak ko naklangarudan, iso asigurado nga danto pagbayad ko. Tanya ko matilakom. Bangus ilakok ka dagiti karuba. Bangos! Kano nagado ti aglaklako iti bangos. Sa bali a klase a bangus ti ilakok. Dahi tay boneless. Awan pa ti aglaklako dito iti kasta. Andiya jar aribongbongan da jay waiting shed. At na siguro ati gwapong artista ijay. Ay! Asino nga artista? Tamapan ko man kitaan? Kat mapanta tapno maamuan no asino tayo tang artista na. Wan man, makakita mo lang nga ti artista. Intan sakpya pumano rin tang artista. At pa-autograph man. Katuan nagadungag pa'y suti tao ijay. Ampay, asino nga artista na yung aribungbungan nyo dita? Uy, umay kayon! Gumatang kayo itilakok! Kunam nga artista ni Magayam Maria day tar aribungbungan da. Aguray ka. Damagan tanoan niya ti ilaklako na. Tanagat-tagatang namin. Maria, anya day talakom? Boneless abangos, nalakalaang kanananam. Iso akitaan nyo, nagado ti gumatgatang. Bangos madan ti sindami di kalman. Ramanak man day talakom, na talagamit lang anay imas ako na. Wana, buy one take one. Oh, buy one take one? Madi ka pa eh. My God, gumatang ta. Padasan taman tiyang siday di boneless sa bangos, nana. Sayang, saan ka agimatang? Naglaka tila ako ni Maria Abangos. Nalakayamat, kadno nagngina. Buy one take one? Kan ado tinang ibaga at talaga na imas dayala ko na. Subla-sublam di tao si kanana. Kastaya. Iso nga imbes sa mapan ka di tatalipa pa agumatang iti sidain nyo. Mapan kan gumatang iti ayan na. Adayo analakla ka. Ngamdya tinapang adda purmalin na. Sige man laangan. Mapanak man la gumatangan. Adapay ka dinabati ala ko, Maria. Ay, awanan impareserve talaangan da ito nana.
Gatang kun atan awan si daan mainton madamdama. Ay, kasano ngayon tinagpa-receive nana? Bay amon, unaan naklatan alakwan, si kakit dimot, kasla saan ta nga agkaruba. Sige man laangan, mala, gatangan yung arudan nana. Kasta anya itayon ti promo na buy one take one now, buy one take two. Buy one take one laang nana, unay matan, anya lakit din. Nagadutigim matang itilakok a boneless a bangus lakay. Naipaibos ko amin. Wan nga rod, mayat sang agpaisua. Kadwa anak tumanin a mapanagala itilakok Kaano ti plano? Inton bigat mo lang San ka ngagpapautang tanay, nagrigat agsingir. Ay talaga sa anak nagpapautangan niya. Kaslaeng ko nam no da umutang. Ura sino pa'y detang umutang? Saan ko nam? Labsan ka pa dito balayo, Nagapwamanan. Kat di ta aweting shed. Napanak imatang iti sedaan mi. Anya ngay day ginatang mo. Boneless abangos. Yala ako ni Maria. Di ka lang maumamamag ngagsidsida iti kasta. Kat isumot tinala kamin. Apay adomanan ti agatang. Ay nawan. Kunak ngarod nga isunsamot ng ti pagbaknangan ni Maria si kanana. Aya. Wen, tani, umad adulat tati customer na. Kasta ka day. Sige nana, panawan kamay. Tamapan ko man lutuin dati si daan mi. $1,000. 5,000. 10,000. Ay na. Ay bakit? Bumaknang tatalagan no kastoy. Ay mariknak. Ni, si kamot ti para bilang itinaglakwa lakay. Katanyangay, kastoy ti trabaho ti accounting officer. Accounting officer ka lang kanya, kat dinak matulungan naglako. Katanda ka mo taparala ako. Di ka pa'y mapanagtrabahon, nakailad ka latan ngagmalmalam. Urahim laang ang ti panagsangpat ko. Iso da ito iti trabaho bakit? Para bilang iti kwarta. Ay na. Ay, naglaing kan. Idi mangrugrugiak pa ilaang, kusi-kusilapan nak. Sa ita, para bilang kalaangan iti paglaklakwak. Ay, ingkagluto. Anya mo ta pagluton lak mo tan. Ingkan na. Kasto yan na bambanogak. Ingkan na. Sus. Pidutan naman niya sinilasan. Uwan, mapanakon. Amon, nakitak ni Maria kinilakay na ili itay. Kat, anya ko mano nakitam ida. Mapanda ka nag-deposit iti kwartada iti bangko nana. Saan da mapan umutang? Kunakken ka bumaknang dan gabi iti panaglaklako da iti boneless na bangos. Ay, aglako aksamot Ha? Tuladim ni Maria? Kat, tapnusan lang nga iso ti bumaknang. Kasta ka mat, agtutulad ka na ana. Idi naglako iti barbecue, naglako ka mat. Idi insardeng kon, insardeng mo mat, anya ka mat. Kat, awang mo agatang. Mang panunot ka mat, ay iti ilakom na ana. Awan originalitim. Anya tiar aramidan yun dito'y nana. Kasmat ay ti umay mo aramidan. Umay kayo matagala iti ilako yun nana. Katuan, agpadpadatan tun ay iti ilako no kasta. Abay dakas, saan matkit di No buy one take one tilakom. Siya, aramedak a buy one take three. Nitan na panan. Inun-una anak matan. Agtutulad abakbakatan. Anya lakit din na ito ay akaarobak.
Umay kaya ang karuba. Ne. Ninsamot na naising de taglaklako di ta waiting shed. Bakit? Katuan lakay, iso. Ne. Inununaan na kamutain. Wan nga rod. Sa dino ngayon ti paglakwam. Kanay, nag-displayan na matanday ta intero a waiting shed. Bakit? Kat ijaya ko na igid. Si Kan tinaipaigid. Umay kaya, nakaselti lakok ita. Nakasil ka no, bakit? Iso amapan amin dagiti agatang ijayan na. Awan sa timalakwam ita ah. Buy one take three, na ito'y lakok. Iso nga umay kayaw. Ha? Ay, agasam ngayon dito, bakit? Nakasila talaga. Buy one, take three. Sos! Dahito'y laing tinaglakwam, bakit? Coins? Sigurado ka? Ay, nagado a paglakwan na, ijay paymat abay ko. Mas dawa ka. Iso nga amin a customer ko, napandagim matang kankwanan a. Madya talaga ti ugali na dahita karuba. Kaslasan kayo nga gayam. Di lamang panunot mo titi sa bali a negosyo na. Saan ka di mat nga ugali na dayjay, idipay? Katuan, naapal nga min dayja karuba. Anya laki din ita karubam. Siya kunti umakar iti paglakwan. Jayak langan sa bali a barangay. May mayat pa'y bakit kastan taramidam. Ay, awanan, di ka kumpitensya. Wan nga rod, pimanawan ni Maria dito waiting shed. Kukwak amin na customer. Anya lang ti makunanakin ka na. Malaksit ta tinulad mo tilako na. Inaagaw mo pa iti paglakwan na. Anya ngay ko matimakunana, kat adak mat dito yan. Ngala, gumatang nga din tilakom nana. Anya tayo di promom. Buy one, take three. Ay, awan ti kasta. Aha, anya nga awan. Kat no iso ti pukpuk ka mo. Strategic lang mat na di Sa anak nga ruda na gumatang. Parang loko matititaon. Adakan dito, iso agumatang kanay. Awan ti buy one, take three na. Malugyak mo ta na. Kat isumat nga min ti pukpuk ka mo. Kunak lang dayjay. Saan nga gumatangan? Gumatang ka, wano ipabarangay ka. Anya? Tabi nga pabarangay na nga eh. Namin ano ka nakita nagpuro iti basurahan iti likod ti balayaw. Ay, may parit na ita. Anya? Ay, sige, gumatang ako. Gumatang kayo, ni tilakok abangaws, boneless. Paray, umay kan gumatang. Ay, jak kaya ti gumatang itilakaw. Apay, di mo kaya ti buy one take try. Ay, ore pa man by one take 10. Jak lata kayat. Nagalsam mo na takilikilay. May istiri talakaw. Anya nagalsam. Ay, talaga mo tanalsam. Nay, kapigsaan na pay. Ha? Kaya't mun samot apir dyan na tilakok anya. Hapa, may mayat ni Maria ti paggatangak. Hapay kami ngay makar ngamin ni Maria, aya. Ay, awan ti baby ang kukan ko ana. Sa dinaw, ti makaran na. Hindi ka mau. Na, Damagam makanyakon. Panaw! ay. Umay ko man subli dito ginatang ko anak ko yun, nana. Ha, tapay nga isublem. Nakalalsam. Grabe. Nabayagsan na gito na ako. Expert sa amatan. Anya nga expired nga ibagbagamot. Isublik, tamanog sakit itan ko. Mabalin ayamot ti kasta. Basta gisublay. No return, no exchange. Ay, nakasta sa anak ko na gumatang itila ko yo. Mapana kong gumatang itila ko ni Maria. Ala, nagadutag gatang itila ko Maria. Sinunod na kan samot yung nagiti customer mo. Katuan, kita ang amin.
amin. Oray madayo ka, sinurot da kalata. Pud na dayta. Kaday ngayon ako ni Nana Ising. Awalin tagatang kan ko, ana. Luklukwan naman ti tao. Isumot dayta ti mangmangag ko. May saka biktima na. Saan na maulit gumatang pa kan ko, ana, Maria? Umay kayon, gumatang itilakok. Bakit? Sinurot na ka man ni Nana Ising. Imay mo't naglako dito yung abay mo. Wan nga ron. Imay manan imabay ti awanan pain ang bakit. Awan sa kanong amin tagatang ijayan nakit. Na, tamapan ko man kasarita. Kumpruntara mon bakit? Saan ka matanagan? Nupungutan na ka. Umayak ka ganawa. May kayon, gumatang. Boneless abangaws. Important daytoy. Apa yung sinurot nakmanan dito'y nana? Nay, sursurutan ka ayawat. Awan siguro ti customer mo ijayan niya. Iso sinurot nakmanan dito'y. Hoy, excuse me, Dabiana. Saan ka sursurutan na niya? Nita, uyawan nakpay. Aglakwak dito'y, kat saan nak amabalin aparitan, maawatam. Kunamot na no asino kayo ni agsasao. Boneless tumatlaang day tagong nyo. Ha? Anya ti kunam? Day tagong nyo, boneless kunak. Aglablabos kan anay ko? Aping agtong pa kayo matanana. Agdal na kayo man. Aping nagpatinga ka matandi talakay. Agpaigid ka tani. Umay naksugudan. Padasam apungutan ni bakit kunana, tamakitam. Ay, saan ka makibiyang ditoy? Apay kumasan, awan originality mabakit. Agtutulad ka. Agpanunot kamot itibukod mo ang negosyo. Dito pag tinulungan da kaon. Agpapada kayo la tabatsoy. Nagsaw mo ti boneless ti agong na. Nauyaw kayo launay. Asino ayate muna ang naguyaw? Si kamot Sardangan na kami man surut-surutan Nana Ising. Mang panunot kamay itibukod mo ang negosyo. Ang laki din na ito ay akaro babakbakitan. Sardangan na kami atulad-tuladan kan surut-surutan. Maawatam! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.